Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Mencari nih teman-teman, sepertinya di atas genteng nih teman-teman, di atas rumah teman-teman. Wah, semoga teman-teman sehat ya teman-teman. Wah, kita mencari teman-teman. Wow, ada apa teman-teman? Wah, di sini ada onor-onor pocong teman-teman. Ada 4 teman-teman. Banyak sekali ya teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Kita ambil biru sama ungu teman-teman. Onor-onor pocong teman-teman. Oh, kita taruh di sini teman-teman. Wow, sepertinya yang putih hitam ketinggalan nih teman-teman. Wah, putih hitam nih teman-teman yang nggak boleh berpisah dari pasangan teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman putih sama hitam teman-teman. Yuk kita taruh sini. Kita cari lagi teman-teman, ada apa teman-teman? Wah, di sini ada Marsha sama wayang upin teman-teman. Ada 2 teman-teman wayang upinnya teman-teman. Yuk kita ambil Marshanya dulu teman-teman. Wow, Marsha teman-teman. Kita taruh sini. Tuh, wayang upin teman-teman. Wow, upinnya kok ada 2 ya teman-teman, bukan ipin teman-teman. Wow, harusnya upin sama ipin, bukan upin. Duh, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa teman-teman? Wow, sini ada topeng nih teman-teman. Wow, muka putih teman-teman. Wow, sama ondel Betawi teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wah, pas banget teman-teman, cewek-cewek teman-teman. Wah, yuk kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada boneka boba teman-teman. Wah, boneka bobanya hampir jatuh ke situ teman-teman. Kalau jatuh kotor nih teman-teman, bobanya nih teman-teman. Oh, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wah, di sini ada apa teman-teman? Wah, di sini ada borong satu teman-teman. Wow, digantung sama keran kayak teman-teman tuh yang itu teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wow, untung saja tidak jatuh ke got tuh teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman, kita taruh di sini teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.